Hello YouTubers, sunt Aime și am revenit cu o nouă serie cu un joc super mare numit Deadpool. Da. Și am înțeles că jocul ăsta este destul de mare și am zis, wow, de ce să nu încerc? Corect? Difficulty. Veteran. Deci asta să zicem că easy, medium și ultra violent. Hai să zicem veteran. Și dăm drumul, no hai că mereu o leacă. Minus plus non egal cu explosiv, ce înseamnă ăla. În fine. Use counter. Și începu o toată într-o noapte, se plouă. Deadpool, it's Logan. Got your message. And for the last time, no. You cannot take our Blackbird out for a joyride. Uite-l pe ăla cu ghearele, Wolverine. Hey Deadpool, it's Domino. So I got another contract for you if you're interested. The coin is good, so just let me know. Oh, and regarding that other thing you texted me about, I can't. I mean, it was just supposed to be that one time, and anyway, just call me. Deadpool, it's Peter Della Penna from High Moon Studio. You know, the guy you kept calling dickhead when you cornered me in the parking lot the other night? Anyway, looked over your proposal. Not gonna pretend I understand any of it, but the answer is no. We're gonna pass on your big game idea. Tata, hai că stai atent să văd ce What? zice. He said no? That was our chance to be in our own video game. Maybe we shouldn't have written the proposal in crayon. Relax. You know he's gonna call back. Oh yeah, because of the... Deadpool! Hey, it's Peter. You know, dickhead. Remember when I called you earlier and told you no? I'm such a joker, because I meant yes, of course. The new proposal you sent over this morning went off with a big bang in the office today. Genius. Just genius. So, sum it up, congratulations. Let's make a video game. See? Once again, our explosive personality wins the day. High five! No high fives, we're voices in our head. I've got my top designers banging away on a script right now. As soon as it's ready, we'll send it right over. Script? Deadpool. Hai că începem. This is bullshit. A script? Like some dingus word writer's gonna know better than me how to show how amazing I am. Amazing is more Spider-Man's thing, really. Asta sper că nu-i joc You're right. What's so amazing about Ce am Click? zis-o? Bă, dați-vă, frăilor, că mă scol acum. Hey, what's that? You guys tracking my every move now? But I haven't even accomplished anything in this game yet. And there's another one. Oh! So it's gonna be one of those games, huh? Explore my apartment. Ok. No, dacă Let's vrei see tot. what's behind door number one. Nu aici vin, bă, stai, mi-ar da pe U. Ce trebuie să fac cu U? Bă, stai să joacă la calculator. Bă, face ce fac și eu acum. Numai că eu mă uit la filme porno. You know why I love the internet? Because it's just like me. Vulgar, combative, and contradictory. Overflowing with perversion and stupidity? Yes? How about I show you one of my Deadpool comics instead? Hai că mă mai joc o leacă. Ah, numai mere? Am să te joci. Holy gunboater! Now this is what it's all about. Look at all this fine weaponry. Ok. Starting to get the feeling that no love was put into my apartment. Inspecția și toate cele. Nu, ce casă frumoasă. Nu, Dumnezeu. Remind me to tell the audio guys to change that fucking doorbell sound. Underwear? Are you trying to say underwear? Hello, delivery for Mr. Deadpool. Need your autograph right here. No autographs today, poopy pants. I feel so domesticated Ah, deci being in my puteam să o apartment. mor. Ia să leg acum, să o I should get mor. a sandbox. Are you sure you want to leave your apartment? Hello, sir. I have a package that... So do I. Yoink. Package. Shit. As I suspected. Words. Everywhere. Lame. We should read some of them. Fine.
Scene 1. Dark and stormy night. Deadpool is contracted to kill media mogul Chance White, who is blah 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 dee blah blah. Don't need that. Edit that. Ah, crayons. Very classy. Why are we trying to kill what's-his-face? Who cares? I'm making art here. Behold! Not sure the player understands our thinking Hey, yet. player, just go with Bă, it. tu ești o combinație între omul păianjen și... Bring the noise! You're fucking awesome. Launch an enemy, use fine. Then. Ok, deci nu puteam să mergi mouse-ul, mă. Ah, a sewer. How quaint. Does anybody remember how to play? I never read the manual. You can't read. Yes, I can. I only play PC games. Hey, there's some text. Player, read that shit. Do whatever High Moon says. Ah, sweet. Jump button. Light attacks. Check. Heavy attacks. Oh, cât de Got it. genial e. I Frate, command goons deci nu to m-am jucat până spawn acum so we can de... test our Frate, e prea match. genială faza asta. Chiar îmi place pixel. Oh, fuck. Și tu. Hey, mix our light and heavy attacks together and see what happens. Ho, ho! Ia, be. Enemies Lol. can't hurt us while we are teleporting. Weekend. Can't hit what isn't there, baby. You know what's better than not getting hit? Hitting back. Data viitoare vom... Okay, we get it. Buttons do stuff. Let's move on. What did you have in mind? Besides you two schmucks, one crate, please. The fuck? Lol, ce faci tu acolo? Ah. Să nu spui că o să sari în ăla, exact ca și un copil. Sometimes it's the setup work that'll get you all tuckered out. Bounce house. Bă, ce haios ești! Boing. Boing! Boing. Banana! Boing. 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 A, deci trebuie să ajung acolo. Aha. Boing. 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 Banana! Boing. Boing. Boing! Boing. Boing! Boing. Boing. Ia dacă eu... Hey, we don't take fall damage, so go nuts. We don't... Ah, nu luăm falling damage? Ooh, an unsuspecting bad guy! Let's stealth kill him! Toate, bă, ce... In my game, you get points for killing baddies. Yeah, and you spend those points to get cool upgrades to make us more badass! That is impossible. Yeah, but it's called progression Prea in mare games. de azi îl Must pun. have. Mă, azi Hey, e player, 7-a, open up the upgrade 6-a. menu and see Îl what we pun can buy. astăzi. Press backspace? Care era backspace? Nu. 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 Ha, ce m-ar fi rău teleportarea asta. Ia, pot să fac așa? Moho. Aia, pot să sar aici. Press backspace. Ia stați așa. Setting... are doar audio și controls, n-are și... Ia, active game control.
backspace-ul. Dar trebuie să unim. A, deci în sus nu mă teleportează. Ta-da! Oh, lol. Ia să mai fac o dată. If it were me, I'd chain wall jumps together to get higher. Bă, ești nebun, e Spider-Man, nu sărea exact ca și tine. Press the jump button in midair to do a double jump. It's awesome. Laws of physics be damned. Unde stai de acolo cu trebuia să sar? Deci am făcut double jump. Oh, restart from Never last checkpoint. Ok. Oh, frate, unde m-a dus? Ok, nu-i problemă. Îmi plac mai mult săbile când le țin în mână, parcă am și mai multă viteză sau doar mi se pare. În fine, să încerc să nu mai mor ca și data trecută, că am prost. Oh, cum să mor, frate, exact ca și mine chiar de la început? Parcă sunt prost. Adică nu. Și nu sunt, nu. Bine, de fapt așa sper. Dar cine știe. Stai de aici unde? Ah, am călcat pe aici. N-are și stai și prin ceva. Stai de aici, de... am luat-o. Okay, class. Tap jump while jumping towards a wall to perform a wall jump. Ta-da! Acolo era ceva, nu. Așa. If it were me, I'd chain wall jumps together to get higher. Ia pe aia merea. Oh, fac. Oh. Press the jump button in midair to do a double jump. It's awesome. Laws of physics be damned. A, deci cred că trebuie să mă prinde chestia. Ok, deci cred că... I hate. Oh. Press the jump button in midair to do a double jump. It's awesome. Laws of physics be damned. Opa. I hate. Ok, deci nu cred... Opa, ai grijă! Ok, deci hai să mai încercăm. Ah, frate, Ok, deci hai să fim puțin mai calm. Oh, nu. Cred că mi-am dat seama ce trebuia să fac. Stai așa o secundă. Serios? Sunt chiar atât de prost. Oh, and hold the jump button to mantle up ledges.
I think I need to make an entrance. Deci toate astea apăs pe 1. Time to go boom. Ce să merge așa liniștit și deodată să facă ceva în spatele tău. That's what happens when you mix C4 with a bean burrito.